Okay guys, tshama na hina kwala na baby kha hi jikajika guys, so famba belo ya moya a ku va na swi swa na swisanyana mara a baby va kha va yimbelela kwala va kha va titwisisa munhu vanhu va titwisisa shame yo okay ni ku teka video munhu wa mina mara va titwisisa ma swi twa vanhu va ngo loko vuyimbelela ma va twa ku lava le ku enjoyeni hina lava ya hi le ku fambeni na baby leso wa swi tiva mamas hi te ha famba na mabebeza hi vona la groundini la ku na ntlangu ka ya vuyela bebeza since a hi swi tivi swa ku ya kwini wa hi nga hi ya kuma timbirhinyana leyi se hi vuya hi tshama laniwani cause a hi yo ti fambela hi nga swi swa ku ya kwini ya vona njhe ni khipa mamasi cause a tshame ndlwini na ye ni kume vhele ya julukini ku juluka ni ka hi famba ya bela hi moya so hi te hi fika lani guys swa ku se huma ka yini baby hi mina ni tsaliwile la i minwala ya mina leyiwani ve ri minwala yo endlisiwa hi boyfriend fane i yi navetisa ma swi vona guys vito ra mina ri tsaliwe eminwaleni va ku Gcini HD yo why hi ku hi wo nga hakela se loko no ka ni nga hakeli nge ni tsali na a wu tsaliwi ya guys laha pfa ya nantsweliwa hi le driveni a hi swi tivi hi ta famba hi chayise vanhu laniwani u nge chayisi vanhu ka baby ka a ni zama ku va romantic nyana na mara swo yini mara romantic sweswiya romantic ni no khumba nyana ku se loko yo yima ka yima hi ta yi paka nsayitini baby mara wa yi fane ntiksela swa ku yima se hi tinika once mara lawa swa ku vanhu va le ku fambafambeni loko ku ri na madyambu at least avo a fanele hi nge ku ya maphoriseni kwa hi ve ku kombe mi hi khoma nyama mi hi veka swin'we kwaya va hi pfalela for xikarhana vo xikarha xitsongo maybe vo ma 1 hour nyana 2 hours hi ta tlhe hi tlela 20 minutes nyana swi vo njhani a hi fambila hi ya ka koho mara ni fanele ni khumba ka baby ka ni swi swa ku u kona la movie ni langa ni le taxini mara ni le ku driveni ta concentrate njhani ni le driveni u nga ni khumbakhumbi ngopfu khumba switsongo mara u ta swi hakela ku fika ndlwini at least ni ta swi hakela mara ntsena na ku khumbakhumbini guys te ya ximungu laniwani te ya kume va te ku na spa hi vone mihlolo loko hi fika le hi kuma supermarket mara vanhu va hosi mara ya hi te ya nghena laniwani ku baby supermarket lano swi endla njhani laniwani mara luckily hi te hala sayitini nyana leswi a hi tela swo a va yi cincanga la sayitini la va vhete va hi nyika leswi va nga cincangi mara va cince vito cincini mavito va cince mavito hinkwawo a hi fanele hi ngheni na laha ximungu hi supermarket va ku ndzeni ku na yini swi nga bohi ngopfu te hi fikela ka movha leya kusuka laniwani hi ku kuma van'wani va hi tiva guys ku mi hi tivela kwini n'wini va ku va te hi nga hambani tekana baketi la te hi nga hambani iri vatengambani miri hambanangi ni n'wi landzani ni n'wi landzani mo ni n'wi landza mo ni rhanga ni nghena wa guys lawani a ni lava bakiti a ni la ku xava bakiti ni nga zangi ni tala swa ku tala mi nga zi mi vo tibekete to mi twa nga ri ya joni hina hi teli bakiti and then va ve va nyiketa bakiti ra mina baby halaya u ni landzini na ye mara ku ri ku ni n'wi siyile kumbe u twi ku va te hi nga hambani a ku mo ni vhe ni n'wi landza Wow, ito hakela. Ito hakela na. mali 25 rand. One. Malmu sasa ku ta hakela ma 500. And like show us your tax. Thank you, love. I'll buy you next time, I trust you, love you.
friend, how's it? I wanted to buy roses for her. Unfortunately, I don't have money. Next time, I'm telling her that I'll buy get this them, guy. love. Now I'm buying this one so that she can, carry water for me. Mama, get them. Okay. How much? 45. Hakuna discount. Chimboende chocolate. Oh, ora nyuma. Rotokanzi. Hey. I can see them. Thanks, man. Do you have what you call Battery. for this? You don't have. How come you don't have battery for what is? It's finished. So I come next time. Never. Vandaag. Kuna na Hennessy. Ai we heta la supermarket ya kona ase hina o ti jikela vele cause ana famba hi ti jikajikela a nga ri na swo serious ngopfu leswi a hi lava swona se la one repelini ho jika kahle kahle a kumangi chance yo teka ti-video and then se repelini vele timukele ti yela A kaya nga ri na chance vele. Hey, futhi se a ti switulenyana katsongo guys. Yo fika hi tshama kume sport xa grand a ya hayanga ndi groundini kume sport xa grand hi tshama ko qoqa na mamasinyana ketchup nyana swi twisisa nyana va hi khisana ku van'wani va hi navela hi ze hi kuma ni disa din'wani da le Pharavura di kombe ku teka picture na n'wina teke ti-picture na yini di va delay hi disa letiya he tsukani wa le Pharavura ndzi ni hlangana na ti-couple ta mina leti ni ti rhandzaka loko mo vona a hi postini ku hala mi hi tega guys hi ta tivo ti-picture ta ku yo xutiwa hi ve fambisa sweswo a ha langutangi na le ndzhaku loko be va hi mukula nona a hi mukula nona a hi ti-channel a hi chama i general hi chaya general hi n'wi chayi dyambu hinkwaro kahle kahle siku leri a nga a ko xota leriya ro mbilu ya munhu yi fana na yi fana na lwandle u nga xi tivi xi nga mbilwini ya yena va ri u nga tlela na munhu u nga swi tivi ku heyi i hlekete yini exi mativa general ta famba hi wisa mani exi timhaka ta kona va ku 20,000 for lovola leri a hi rhandzengo rona guys 20,000 for loboda ye mali ya leyi tele ngopfu mara ka nkarhi wa sweswi ni twa nga ri ntsongo a lovola hi ma 250,000 me u lani lovola hi mali muka wena hambi u va nyika 350,000 baby 350 eya va yi endla yini yona vana va me va ta ze va hlupheka na mani ya jika tshama na vona certificate a xo sala hi ya aka kahle kahle ni nga va nyika mi certificate swa vona guys guys la ndleleni a ku ri busy mi nga vona vona timovha letiwani hi ti a famba a nga fambi nga hlangana na movha a ku ri xiphitiphiti a ku ri Saturday ya ku ri Saturday so yeah and then decide ku no man Saturday hi huma na mamasi then ni endla nyana xivlogana nyana even though chance ya ko hi kuma kahle ku teka ti-video ta kahle mara mi nga warini next time ta teka ti-video ta grand ta perfect leswi mi swi lavisaka swo mi vona hinkwaswo ni laha a hi tshame ko hi khisanana wa swi vona kwalaho ko khisana ku na n'wana nga tshamaku ti-video mavoko lama mativa ma rhandziwa mo hakelela baby a ku loko u te la ka ti-kisses yange salse mativa timhaka ta yena But then I'm money. You are an angel to me. When I run my west, come to my deal. But then
Ooh.